Pak ku mangalah itu. Pak, berhenti berenang sebentar di Pak. Wak minum ubek dulu di. Sentale bu tangguang Minum ubek dulu Pak. Beko lanjut berenangnya. Berenang mangga wak dibu kong. Tuh Pak sebentar ke mangga? Ibu salah calik ke mah. Iya tuh Pak sebentar ke mangga? Nda ibu kok gila apa enggak kok? Mbak Alo tuh Pak. Ya mangga kecil berenang. Tuh Pak mangga? Sadang mancilam. Tak lihat tuh bu. Hah, mancilam. Samosing itu Pak. Kini kok nang gilo ibu apa mbok kok? Lo tahu mbok dong. Mbok lo nang gilo deh. Eng. Eng. Deh, nak talut Raden macam lihat pajak kau doh. Biar Raden pay tampik nan cek lah itu. Mungkin ya mau minum ubek mana? Hacha! Cha 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 cha. Sudah Wak. Sudah Wak. Siapa baga? Pak. Lel melawan. Oh Pak. Jadi kedua dan aduh kan diam. Pak, berhenti dulu ya Pak. Wak minum ubek lu sambil masalah dia apa baanya. Lah dia. Iya kan apa tadi lagi main parang-parangan dah. Dalang bu nak. Hah, mbak lo kok ibu nan dalang Pak? Nak nampak je mata bu. Takai kulidi sakit iku ke cenah dia. Itu tadi apa mangga tuh? Kalau jalan dia tu luka-luka badan banyak. Wayuh, dalang lan surang mah. Ndeh, lawak lo nak naik deh. Aja. Pecah lo nombor dalam mak kerajo di gadui tekaku awak lo nak gilo deh. Aja. Malawan je den, malawan.